Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro ry'F7 ryashinje leta ya Kongo Kinshasa kurasa abaturage mu bice bya Minembwe, rishimangira ko rifata nko kurenga nkana ku biganiro bitegerejwe mu Busuwisi. Umuvugizi wa F7 Lawrence Kanyuka avuze ko kuwa gatandatu y'ingabo za leta ya Kongo ryarayirasa mu baturage rikomeza ibikorwa ku cyumweru. Itangazo rya Kanyuka rivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo nkana kudubya inzira y'ibiganiro biri kubera mu Busuwisi mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 11 Mata kuva saa 4 za nijoro kugera ku cyumweru saa 10 za mu gitondo. Bwagabye ibitero bya drone ku bice bituwe cyane bya Minembwe ndetse n'ibindi bibikikije, niko yavuze. Yakomeje avuga ko imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa igamije guca intege ibiganiro byo mu Busuwisi binyuze mu kwanga kubahiriza ibyo buba bwategetswe. Kuva tariki ya 13 kugeza 17 Mata intumwa z'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa n'iryiro za F7 zizabira mu biganiro byo mu Busuwisi. Umuhuza rero leta ya Qatar niwe wasabye Ubusuwisi kwakira ibyo biganiro byari bisanzwe bireduha muri Qatar bitewe n'intambara leta zunze Amerika na Israel byashoje kuri Iran yagize ingaruka ku bihugu byinshi byo mu Burasirazuba bwo hagati. Iyi tariki 10 Mata ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibiganiro bizabera ahandi hantu hatari mu mujyi wa Geneve, ko nta ruhare Ubusuwisi buzabigiramo kandi ko bagariye Qatar bazabyitabira bakoresheje video conference. Noneho Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa akunze kubikana ashinja ubutegetsi bwa Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi kwica amasezerano bagiranye ubwo yamushyiraga ku butegetsi muri 2019. Nibwo Tshisekedi yashyirijwe ubutegetsi nyuma yo kubirwa amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu yaje kumenyekana ko yatsinzwe n'umunyapolitiki Martin Fayulu. Ibyo ko Tshisekedi bamwibiye amajwi byakunze gurukonda ku runenanga muri iki gihe perezida komisiyo y'amatora mbere yo gushwana n'ubutegetsi bw'akwinga kuri M23 wo muri iki gihe bari kumwe Alliance Fleuve Congo. Joseph Kabila mu kiganiro ndetse kugira n'ikinyamakuru The New York Times yavuze ko yahisemo kubika kopi y'amasezerano y'Igenzi Tshisekedi kuko arabizi neza ko yayiha uruhande rwa Tshisekedi rwari buhite ruyakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ikinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda cyanditse ko cyashoje kubona inyandiko y'umwimerere y'amasezerano bari abagabo bombi bagiranye. Aya masezerano byiswe ko agamije umutekano muri Kongo Kinshasa yashyizwe umukono ku itariki 8 Mutarama 2018 yasinywe hagati ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'umuyobozi mukuru rya politike Kampuro Shanjuma cyangwa se Kaci, aho yiswe wasinye wa mbere, na Joseph Kabila Kabange umuyobozi mukuru rya politike Front Commun pour le Congo cyangwa se FCC wiswe wasinye wa kabiri, mu rwego rwo gutuma berekanye y'ubutegetsi mu buryo bwubahiriza amategeko, gushyira ubutegetsi busimburana burambye no kubungabunga umutekano muri Kongo Kinshasa. Tshisekedi yemeye gutanga ubudahangarwa busesuye ku muryango wa Kabila, umuryango n'abari abayobozi ku butegetsi bwe, kutazabacira imanza no kubakurikirana ku byaha byose bakekwaho, no kuvuga ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha byerekeye ubukungu n'ibindi. Mu ngingo ya kabiri y'amasezerano kandi Tshisekedi yemeye kugira ibiganiro no kumvikana hagati ye na Kabila mbere yo gushyira abayobozi mu nzego zitandukanye, cyane cyane inzego z'umutekano, no kuvuga ingabo, polisi n'inzego z'ubutasi, ubutabera, ibigo bya leta n'ubuyobozi bwa za teritwari. Mu ngingo ya gatatu Tshisekedi yemeye ko umuryango wa politiki wa Tshisekedi uzashyigikira umukandida wa FCC mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2023. Ubwo aya masezerano yasinywaga kandi hari abahamya mpuzamahanga barimo Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya, perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri cyo kimwe na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Hari kandi abahamya b'imbere muri Kongo Kinshasa barimo Jean Derife Kahimbi uhoze ukuri ubutasi makaza gupfa urupfu rudasobanutse, barimo kandi General Celestin Mbara Munsese uhoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo mbere yo gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, na General John Numbi wabaye umuyobozi mukuru wa polisi mugenzi mukuru wa FARDC mbere yo guhunga kubera uruhare akekwaho mu rupfu rw'impirimbanyi Floribert Chebeya. Hari kandi General Amisi Kumba uzwi nka Tangufor usanzwe uri umugenzi mukuru wa FARDC, na General Jean Claude Yavakabe uhoze ari umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu bya Tshisekedi mbere yo gutabwa muri yombi mu mwaka ushize. Mu gihe Tshisekedi yemeye ko nta muntu hafi ya Kabila azacira urubanza uyu mushyikirije ubutegetsi arimo yaherewe kuko amaze igihe yarakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo kumuha ibyaha birimo kugamanira igihugu. Tshisekedi kandi muri 2023 yanze gushyigikira umukandida wa FCC ahitamo kongera kwiyamamaza mu matora asize atorewe kuyobora Kongo Kinshasa muri manda ye ya kabiri. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa ubundi abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Baretse kwica muri ry'uburyango mu ryita ku buzima OMS rivuga ko ririmo gufatanya n'abategetsi mu rwego rw'ubuzima mu Burundi mu iperereza ryo kumenya icyateje indwara itazwi maze kwica abantu 5 abandi 55 bakayandura muri komine Manda mu ntara ya Bujumbura mu majyaruguru y'igihugu. Itangazo rya OMS rivuga ko ibizamini byakorewe muri laboratoire byagaragaje ko iyo ndwara itari mu ndwara ziterwa na virusi nka Ebola cyangwa se Marburg. OMS yavuze ko yamenyeshejwe iby'iyo ndwara itaramenyekana ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, ikaba yaragaragaye hano mu bantu bo mu rugo rumwe no mu bahuye nabo bya hafi. Ibimenyetso by'iyo ndwara birimo guhinda umuriro, kuruka, gucibwamo, inkari zirimo amaraso, kugira umunaniro no kubabara mu nda nk'uko OMS bivuga. Bamwe mu bakariwe n'iyo ndwara bagaragaje ibimenyetso byo guhinduka umuhondo k'uruhu no kuba umuhondo imbere mu maso n'igabanuka ry'ingano y'amaraso mu mubiri. Amagambo ya Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi Ridwine Baradahana yasubiyemo na OMS avuga ati nubwo ibyavuye mu bizamini byo kwa muganga by'ibanze bitanga icyizere cyo kuba bitarimo izi ndwara zikaze, amaperereza arakomeje n'umurava kugira ngo amenyekane igitera indwara. Ingamba zose za ngombwa zarafashwe mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage no kurinda ikwirakwira ry'indwara rishobora kubaho nk'uko BBC yabyanditse. OMS yavuze ko itsinda rihoro ry'inzobere zo mu kigo cy'Uburundi cy'ibikorwa by'ihutirwa by'ubuzima rusange n'izo muri laboratoire nkuru y'igihugu ryorejwe hagaragaye iyo ndwara kugira ngo rifashe amaperereza arimo gukorerwayo. Iryo shami ry'Loni ryita ku buzima rivuga
ko rifasha Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi mu kongerera imbaraga ibikorwa byo kugenzura indwara, amaperereza abera hagaragaye indwara, kwita ku barwayi, ibipimo by'umuriro byo kumenya indwara, kurinda no guhagarika ubwandu n'ubufasha mu by'ibikoresho n'imikorere. OMS yavuze ko anafashe mu kohereza bimwe mu bipimo byo kwa muganga byafashwe kugira ngo bikorerwe isesengura ry'inyongera mu kigo cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'ubushakashatsi mu by'ubuzima n'ubuvuzi. Komine ya Mpanda yagaragayemo iyo ndwara iri ku mupaka Burundi na Kongo Kinshasa. Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi niyo iyoboye ibikorwa byo guhangana n'iyo ndwara hamwe n'imiryango y'abafatanyabikorwa kugira ngo babe guhuza ibikorwa nk'uko OMS yabitangaje. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri Norandika Mansiko Jenerali Muhoozi Kainerugaba ba imfura Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yavuze ko nta mushinga wo kubaka umuhanda uzongera gutangira atawaye umugisha. Ku rubuga rwe rwa X ukurikirwa n'abantu barenga 1,200,000, Muhoozi yavuze ati uyu munsi ndabivuze kandi ntibizigira bihinduka. Amasezerano yose ajyanye n'imihanda muri Uganda agomba kujya abanza kwemezwa nanjye. Guhera ubu ngubu abashidikanye ku mabwiriza yanjye bazasobanukirwa ukuri. Muhoozi ni umusirikare ukunze kuvuga amagambo akomeye yaba ku gihugu cye ndetse no ku bihugu by'abaturanyi. Arata imbaraga ze bwite iz'igisirikare ayobora cyangwa se izase Museveni, akenshi arabivuga ukumva ntibikoreka. Hakaba n'ubwo babishinzwe muri leta ya Uganda basaba imbabazi cyangwa se bakibutsa ko byavuze bitari mu nshingano ze. Kuri ibi rero n'akazi kabo mu bikorwa remezo, Jenerali Muhoozi yakira ibisubizo bitandukanye bivuye ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Bamwe bamubwiye ko bidashoboka ko wakora ibintu byose ukabigenzura uri umwe, maze bamugira inama batabubwa icyaba cyiza wubaka systeme aho kumva ko waba ushobora byose. Abandi nabo bamubwiye bati turagushyigikiye kura akavuyo na ruswa mu bikorwa remezo. Aha ndetse bagiye bamuha n'ingero z'imihanda bashaka ko yaheraho agashyira ibintu mu buryo. Icyakora ari uwamuciriye umugani ukomeye ashaka kumwereka ko mu by'ukuri adakomeye, ahubwo ahabwa urubuga akibwira ko ari igihangange. Yazanye ifoto yanditseho ngo iyo uhaye urubuga indogobe cyane bituma yibwira ko yahindutse intare. Hari uwambwiye ati hanyuma si ubwo akazi k'inteko n'abaminisitiri kazaba kandi ndabona warasabitswe n'igitugu. Icyakora bashyigikije Jenerali Muhoozi Kainerugaba bahereye kuri iri jambo maze bagira batabara ry'amafaranga y'imihanda batangiye kudagadwa. Naho muri Kenya, Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi ushinzwe amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe Dr. William Samoei Ruto yatangaje ko umuryango utagira gahunda kubera inzego z'imiyoborere zawo zikora nabi. Mu nama y'ubufatanye mu by'umutekano yabaye ku itariki 10 Mata, Perezida Ruto yatangaje ko Afurika ifite amahirwe yo gutera imbere kubera ko ifite umutungo kamere mwinshi n'abaturage bafite imbaraga zo kuyigezaho yifuza, ariko ibyo bisaba kugira abayobozi bafite ibitekerezo bizima. Ati hakenewe abayobozi bafite ibitekerezo bizima, dukeneye abayobozi b'abanyabwenge batekereza uko dukwiye kunoza imikorere. Bagenzi banjye bakuru b'ibihugu bampaye inshingano yo gukora amavugurura muri Afurika yunze ubumwe n'inzego zayo kugira ngo zishobore gukora zifite intego mu gihe turangamiye hazaza. Perezida Ruto yatangaje ko Afurika yunze ubumwe idakora neza kuri gahunda kuko idafite ubushobozi bwo kugeza ku mugabane wa Afurika imiyoborere mizima, bityo ko ariyo mpamvu ikeneye amavugurura. Ati nababwira ntashidikanye ko Afurika yunze ubumwe uko iri uyu munsi ntabwo ikorera kuri gahunda, ntabwo ifite ubushobozi bwo kugeza ku miyoborere myiza uyu mugabane ukeneye no mu gihe kizaza. Niyo mpamvu hakenewe amavugurura muri Afurika yunze ubumwe. Perezida Ruto yagaragaje ko bigomba gushyirwamo imbaraga kugira ngo Afurika yunze ubumwe igere ku cyerekezo cyo gukoresha isoko rusange rihuza ibihugu bya Afurika. Amavugurura muri Afurika yunze ubumwe atangiye muri 2016, Perezida Paul Kagame ahabwa inshingano zo kuyayobora. Ubwo yashyirizaga Ruto ububasha muri Gashyantare 2024 yagaragaje ko byinshi byagizwe birimo kubyutsa ikigega gitera inkunga ibikorwa by'amahoro. Iki gihe Perezida Kagame yavuze ati nibura miliyoni 400 z'amadolari zarakusanyijwe nk'umusaruro wabyo. Akanama k'umutekano Karoni garutse gutangaza ko kazatera inkunga 1/3 cy'ibikorwa by'amahoro ku nshuro ya mbere. Perezida Kagame yavuze ko amavugurura ya Afurika yunze ubumwe adakwiye kurangira aho ngaho, bwo ko hakenewe kwita ku bintu by'ingenzi abakuru b'ibihugu bigize umuryango bemeranyije. Mabwire kandi ko polisi yo muri Zanzibar yatangaje ko yataye muri yombi abagabo 10 bakurikiranwe kubeshya ko ibitsina byabo byibwe bakabyitwaza bakorera urugomo abantu beshyiraga ko babyibye. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa polisi muri Zanzibar Richard Muchomvu mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki 10. Muchomvu yavuze ko abagabo babeshyaga ko babibye ibitsina byabo bigatuma bakora ibyaha bitandukanye birimo ubujura ndetse no kwangiza imitungo irimo n'inyubako z'abavuga ko babibye ibitsina byabo. Abataye muri yombi bafite imyaka iri hagati ya 19 na 55, barimo witwa Samir Mohamed Kasimu, Abdul Amir Simikiwa, Hamisi Hassan Jonathan, Abani Kasimu Kasimba, Mohamed Said Yakubu, Haji Salumu Kasimba, Ali Said Ali, Juma Atukaye Said, Salumu Kamin Salumu, Natifu Hassan Mohamed. Muchomvu yavuze ko byabaye bwa mbere ku itariki nyimata mu gace ka Magomeni, aho umusore ukiri muto wari mu modoka itwara abagenzi cyangwa se bisi yavuze ko ari umuntu umukoze ku rutugu rwe bigatuma igitsina cye kibura. Polisi igaragaza ko ina kubyagenze ku itariki 7 kugeza ku itariki 9 mu duce twa Furundani, Nyerere ndetse na Kijangwani aho babeshye ko babibye ibitsina byabo. Muchomvu yagaragaje ko mu gace ka Gici mu ijoro yo ku itariki 9 Mata umucuruzi ukorera hafi y'ishyamba rya Masingini yafashe moto imugeza mu rugo, noneho nyuma y'isaha haza itsinda ry'abamotari bamushinjaga ko mugenzi wabo wari umutwaye ko wamwiye igitsina kinetse ko akwiriye kukigarura. Ati ubwo bazaga ikibazo cyabaye bamubwiye ko yatwaye igitsina cy'umumotari mugenzi wabo ndetse ko akwiriye kukigarura. Yakomeje avuga ko bahise binjira mu rugo rwe bakamugira nabi, bakiba televiziyo ndetse bakangiza inyubako ye nyuma yo gusiga bayimufungiranyemo. Uyu mupolisi yagaragaje ko bafashwe batuye muri yombi hagati ya tariki
Enye kugeza ku itariki 9 Mata, ndetse ko nyuma yo kubafata bahise babajyana mu bitaro ngo basuzumwe barebe niba nta kibazo bafite mu mubiri, gusa basanze nta kibazo bafite. Yaburiye abaturage kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma, yavuze ko ibyo abantu babeshye bishobora gutera urugomo ku bantu b'inzirakarengane. Yagaragaje ko umwe babeshyaga ko bamwibye igitsina basanze bafite ikibazo cyo mu mutwe. Abatuye muri bo bashobora guhanwa kubera ibyaha birimo gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma ndetse no guhungabanya umutekano n'ubujura. Muri Afurika bambwiye ko Perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh yatsinze amatora ku majwi 97.8%, bimugumisha ku butegetsi bw'iki gihugu gereye mu gace k'ingenzi cyane ko mu ihembe rya Afurika kuri manda ya 6 nk'uko ibyavuye mu matora by'ibanze bigaragaza. Mohamed Farah Samatar, umukandida wenyine wari wahatanye nawe, yabonye amajwi 19% muri ayo matora. Benshi mu batavuga n'ubutegetsi banze kwitabira. Guelleh w'imyaka 28 umaze imyaka 27 ku butegetsi yari yasezereje kuva ku butegetsi, ariko yongera ko yamaze nyuma y'uko itegeko nshinga rivuguruwe mu Gushyingo k'umwaka ushize hagamijwe gukora imyaka 75 ku bakandida perezida. Mu kwiyamamaza kwe, Guelleh yibanze ku kuba yaratumye Djibouti ikomeza kugira umutekano mu gihe ibindi bihugu byo mu karere no mu burasirazuba bwo hagati byari byibasiwe n'intambara. Djibouti ni igihugu kiri ku bunigo bwa Bab el Mandeb, ni inzira yerekeza ku muhora wa Suez, imwe mu nzira zigendwa cyane ku isi z'amato atwaye ibicuruzwa. Amerika, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubutaliyani n'Ubuyapani bifite uko bya gisirikare muri icyo gihugu. Guelleh niwe perezida wa kabiri wenyine Djibouti imaze kugira kuva ibonye ubwigenge muri 77 ku Bufaransa bwayikolonizaga. Abakuru b'amashyaka y'ingenzi arwanya ubutegetsi barimo Dareh Ahmed Farah banze kwitabira amatora ya perezida guhera mu mwaka wa 2016, bavuze ko nta mudendezo wo gukora politiki uri muri icyo gihugu. Guelleh yishimiye intsinzi yari mu rugo iwe, avuga ko ari intsinzi ku gihugu cyose. Abatetsi bavuze ko abantu barenga 80% by'abiyandikishije gutora muri ayo matora yabaye ku wa 5 batoye. Samatari wari umukandida w'ishyaka rito ridafite imyanya mu nteko ishinga amategeko ntacyo aratangaza. Ibyavuye mu matora y'ibanze byatangajwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, ariko biracyakiniye kwemezwa n'amacamanza bo mu kanama ko kurindira iremezo ry'itegeko nshinga mbere y'uko Guelleh ashobora kurahizwa ku yindi manda y'imyaka 5. Amatora ya 2021 nayo yatsinze ku majwi 98% muri 2010. Inteko ishinga amategeko ya Djibouti yakuyeho manda ntarengwa ndetse igabanya igihe manda za perezida zimara ziva ku myaka 6 zigera kuri 5. Inteko ishinga amategeko yanashyizeho imyaka 75 nk'imyaka ntarengwa ku bakandida, hanyuma ihindura itegeko nshinga mu Gushyingo k'umwaka ushize kugira ngo Guelleh ashobore kongera kwiyamamaza. Mu makuru mpuzamahanga, Visi Perezida wa Amerika JD Vance yavuze ko igihugu cye na Iran byananiwe kugera ku masezerano nyuma y'ibiganiro by'amahoro byari byitezweho byinshi byabereye mu murwa mukuru Islamabad muri Pakistan. Mbere yo kuri indege ya Air Force itungu asubire muri Amerika, Vance yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Iran yahisemo kutemera ingingo zacu, yongera ko Amerika ikeneye kubona ukwiyemeza kw'ibanze ku ruhande rwa Iran kujyanye no kudakora intwaro za kirimbuzi za nucleaire. Minisitiri w'Abanyamahanga ya Iran yavuze ko ibyo biganiro byari byimbitse ndetse yasabye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi byinjira n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Vance yavuze ko ibyo biganiro na Iran byatangiye kuwa 6 byanagarutse ku mitungo ya Iran yafatiriwe na Amerika. Ati twaganiriye kuri ibyo bibazo byose ndetse n'ibindi bibazo byinshi birenze ibyo. Icyabaye gusa nuko tutashoboye kugira abanya-Iran bari kugira ubushake bwo kwemera ingingo zacu. Mu kuvuga ku mvuno wa Amerika muri ibyo biganiro, Vance yabwiye abanyamakuru ati ntekereza ko twara abantu boroshye cyane, twara abantu bemeraga cyane iby'urundi ruhande. Yanavuze ko muri ibyo biganiro yavuganye na Perezida Trump inshuro nyinshi, ati sinzi inshuro twavuganye nawe nk'esheshatu izirenga 10 mu masaha 21 ashize. Mbere umuvugizi wa Minisiteri w'Abanyamahanga wa Iran Esmail Bakai yasohoye itangazo avuga ku biganiro by'amahoro na Amerika. Mu butumwa yatangaje ku nkoranyambaga, Bakai yavuze ko byari ibiganiro byimbitse, ariko ko kugeza ku ntego kwabyo guterwa no guha ibintu uburemere bwabyo no kuvugisha ukuri ku rundi ruhande. Bakai yanasabye Amerika kwirinda gusaba ibintu birenze urugero kandi binyinjira n'amategeko no kwemera uburenganzira n'inyungu byemewe n'amategeko bya Iran. Mu ngingo zaganiriweho bivuze ko harimo umuhora wa Hormuz, gahunda ya nucleaire ya Iran no kurangiza burundu intambara muri Iran. Nyuma y'ibyo biganiro, Minisitiri w'Abanyamahanga wa Pakistan yasohoye itangazo ku nkoranyambaga rwa X avuga ko ari ngombwa ko impande zombi zikomeza kubahiriza ibyo ziyemeje mu masezerano y'agahenge k'ibyumweru 2 hagamijwe kugera ku mahoro arambye n'urumbuke ku karere kose no hanze yako. Ubwo butumwa busoza avuga ko Pakistan izakomeza inshingano zayo zo gutuma ibiganiro hagati y'impande zombi mu minsi iri imbere. Umunyamakuru w'BC uri Islamabad yavuze ko hari umwuka wo gutenguhwa ku kivuye muri ibyo biganiro. Mbere yaho, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ntacyo bihindura kuri niyo masezerano agerwaho kandi ko atitaye ku kiba turatsinda. Mu gihe Israel ikomeje kurasa ku mutwe witwaje intwaro Hezbollah muri Liban ufashwa na Iran, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ashaka amasezerano y'amahoro na Iran azaramba, ndetse avuga ko igikorwa cya Israel kuri Iran ngo ntikirarangira. Intambara ya Amerika na Israel kuri Iran yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri w'umwaka. Umuvugizi wa Minisiteri w'Abanyamahanga wa Iran yavuze ko ibiganiro by'amahoro icyo gihugu cyagenera Amerika mu murwa mukuru Islamabad wa Pakistan byananiwe kugera ku masezerano byabereye mu mwuka wo kutizerana. Mbere yavuze ko Amerika ikwiye kwirinda gusaba ibintu birenze urugero. Vice Perezida wa JD Vance yavuze ko kutagera ku masezerano ari inkuru mbi kuri Iran cyane kurusha uko ari inkuru mbi kuri Leta Zunze za Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri Ismail Bagai yavuze ko bitari byitezwe na rimwe ko Amerika na Iran bagera ku masezerano ku kanya. Yongera ko ibiganiro byabereye mu mwuka wuzuyemo ukutizerana, urwikeko no gushidikanya nyuma y'intambara yahatiwe Iran imaze iminsi irenga 40 ndetse no iminsi mike agahenge hagati ya Amerika na Iran gatangiye gukurikizwa. Bagai yabwiye n'amakuru Student
Independent News Network bya leta ya Iran ati kuva mu ntangiriro ntitwagombye kuba twiteze ko twashobora kugera ku masezerano mu nama imwe. Sintekereza ko ari umuntu n'umwe wari witeze ibintu nk'ibyo, ariko yavuze ko diplomasi cyangwa se ibiganiro ngo ntiyigere irangira na rimwe.